Pa gde ste bre vi? Ok ljudi, evo nas nazad i znači kucamo u name tagu Toast i kad stavimo na jednog zeca on dobije ovu boju, što je veoma interesantno i kao što ste vidjeli upravo jede šargarepe, što je za malo, znači rizik ako u 1.8 verziji stavite napolju ove kerote, to jest šargarepe, mogu i da lete zečevi tako da će vam pojesti sve šargarepe, tako da se pazite. Ok, ajde idemo odavde. Da, naravno možemo da pripitomimo zečeve, ali isto malo teže, isto kao ocelote u džungli. Evo nas nazad, kao što vidite, pokušat ćemo da pripitomimo jednog zeca, što je veoma teško, ali mislim da se ovaj primio zec. Da. Znači on, kad ovako on nevjerojatno nije čim ovako napada. Prvo mu date ovaj cvet, zatim kerot, ali neće. Date mu kerot, pa golden kerot i pripitomite ga, znači, ali veoma je teško kao što sam rekao, tako da idemo dalje. Smanjimo zvuk ovako, pošto je ovce smaraju. Evo nas nazad, kao što vidite, imamo od zeca, imamo nogicu, ovu kožu, njegovu meso i ispečeno meso. Znači to je isto novo. Kao što vidite možete od njegove kože da napravite jedan leder, što je isto zanimljivo, a i što sam provalio, ove slebove, znači sad kad spojite vidite kako sad kao jedan blok ispada. Ali dobro, ne veze, znači kad uzmete kolu samo stavite, ispeče se i dobije se ovaj ispečeno ovo meso od zeca. Pa da krenemo, znači idemo dalje. Ok, sada da vidite, kad ubijemo ove ovce, vidite šta nam dropuje. Da. Ne znam da li vidite, ali to je meso od ovce, znači, što je isto sasvim zanimljivo, isto su to dodali, meni se baš to sviđa. Naravno, imate i ovo živo i skuvano, tako da stavite samo tu, ispečete i dobijete ovaj cooked mutton. I da, ne znam koliko, ali ovo daje po 1,5 ovaj hungry bar, a ovo 2,5, zato ne znam, ja nisam siguran, ali mislim da je tako. I ovo isto važi, ali ne znam, stvarno nisam siguran za ovu hranu, pošto tek snimam ovo, nisam ništa ni pročitao, samo sam čisto rekao da snimam ono, ali provalit ćete i sami. I da ljudi, evo nas nazad, kao što vidite imamo rabbit stew, to je isto nova hrana u Minecraftu. Inače, evo, pravi se ovako od skuvanog zeca, od pečurke, od krompirića i naravno ispečenog i bilo koja vrsta pečurke i da, naravno ovaj bowl. I dobijete ovaj rabbit stew, on vam daje znači 5 hungry barova, što je jako zanimljivo. I da, evo da pređemo dalje, kao što vidite imamo i nove potione, potion of leaping i splash potion of leaping. A sada neću vam pokazati zašto, kada stavite nogicu od zeca, to je ovo, kada stavite nogicu od zeca i stavite ove obične bočice, znate kako se prave, oni će da napuni ovako i bit će kao ove potion, to jest potion of leaping i daje vam jump boost, što je jako zanimljivo u Minecraftu. Inače, ako neko, evo vidite kako znači skačemo, ako neko ne znači, idete kao i stare recepti kako ste pravili splash potione, tako nastavite samo dalje, ali na početku stavite taj foot i to bi bilo to otprilike.